none ubundi wa mugasho ko numvise ngo muri ivyo bihugu vy'amahanga iyo umuntu agiye mugasho ntange babahereza zo gufungura kubw'amahirwe niyo mugize amahirwe mugafungura ngo mufungura rimwe ku munsi nivyo ni navyo nta no gukeka kuko iyo uri mu gihugu cingenzi wumva ndaburamukije cyane buri muntu wese bitewe n'aherereye kano kanya amahoro y'Imana abane namwe abe mu ngo zanyu abe mu miryango yanyu ndetse urukundo rw'Imana rusagare mu mitima yanyu kandi mukomeze gukundana nk'uko Imana nayo yadukunze ni Alvera kuri micro inyuma ya kamera hakaba ariyo ngege mfise umutumire ngaha tugiye kuganira mwamubonye no turi kumwe ngaha uraho neza namahoro cyane ndaba namwe mwiriwe mumeze neza ndameze neza urasa neza cyane murakoze cyane namwe ndabona ko bimeze neza iyo umuntu akubwiye ngo urasa neza cyangwa uri mwiza hora wiyumva gute mbako Imana yaremye umuntu yamuremye mukunze kandi burya nimba yaramuremye yabona ko imwishimiye imushira hagera nakanengenero nkako ndomwana w'Imana haleluya ndavyakira iryo jambo nigiza cyane reka ndagusaba bidondora abantu bariko baradukurikirana kuri Sande Moja TV bamenye umuntu turiko turaganira kano kanya. Hello guys, umeze neza ndabaramukije mu izina rya Yesu no musi nagira witeka ndabyishimiye cyane amen murakoze ubamfashe ubambwira akazina kawe ku mazina nitwa Betty ushaka unyite Beatrice yose nayo wanje ko ndayakunda akarero ka Betty ni too much wabaye nk'aba bana bavuga ngo umuntu yamanitse Bujumbura amaze kumanuka Bujumbura yari yitwa Alvera ashitse agaca yitwa Cynthia agaje twa Sisi noneho nawe Beatrice ko ari izina ry'abantu bakuze n'izina ry'abantu bakera urumva urabiraba utireka nitwe Betty cyangwa Betty n'icongereza Beatrice igifaransa ego cyane nikundiye Betty kubera iki ni jambo rigufi urana ko Beatrice n'iryo mu gifaransa ikaba ari rirerire rero umwambwiye ngo beya numva ibirambabaza cyane kaka ndamworohereze nshire ko Betty wenda ni Betty koko kari romantique cyane gose nawe ubibone nuko ni Betty turakwakiriye ikaze cyane kuri Sandi kuri micro na kamera za Sande Moja TV wesange murakoze cyane ndabona ko ari byiza cyane urabizi impamvu naguhamagaye ngaha sindi hari amakuru nari maze igihe ndiko ndarondera nagize amahirwe uranyemerera harabona ari nabisavye kugira ngo dushobore kubiganira baranyenkera ariko kuba nakuronse uri mu diaspora niwe tugiye kuganira ya kuba nakuronse reka Imana ishimwe ndashaka ngo utuganirire amakuru yo mu bihugu by'Abarabu urabona abantu benshi baragenda abandi bakagaruka nshaka kumenya kwanza ni gute wimviye kuja mu bihugu by'Abarabu wabigenje gute kugira ngo ushobore gushikayo icyambere ndakubaza unyemera ko tugasenga n'uburenganzira kandi n'ikintu cyiza cyane ko hari ibintu bigoye kuvuga utarabanza no gusenga ngo namwe muri bana b'Imana batoki turongoye niki mwe muyera ohezagirwe cyane dusenge Baba, kwa uweza wa jina la Yesu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, tunasema asante kwa maana wewe ni mwema, heshima na utukufu vikurudilie. Tunasema asante Bwana kwa siku ya leo, Bwana onekane na Bwana ujitukuze. Ongoza kila umoja, ututawale katika maongezi ya siku ya leo. Betty, na aya makuru ngoma ko utuganira no munsi urabizi kigana nari nagusavye ko twakorana na makuru nari narondeye ku bantu benshi batandukanye bamwe bagatinya bakambwira ngo ntibashobora kubivuga abandi bakambwira ngo baratinya kamera ariko kuba amahigo wanyemereye ko tuganira ikintu nashaka kutuganira ndashaka ko utuganira ubuzima bwa busanzwe ariko cyane cyane turashaka kumenya gute wiyumvire kuja muri Saudiya wabigenje gute we vyagenze gute kugironke ukuntu ushobora gushikayo ese ubuzima bwa hariya wasanze bumeze gute nico nshaka ko tuganirira ko karibu cyane murakoze cyane kwiyumvira ku kintu kugira ngo utere intambwe uja handi mbone kubona ahuri nta buzima ukuraharonkera cyo ni cyambere ukavuga ati none ngire gute kuko no utakwituru no munsi ukamfasha ariko je no sana ukamfasha wari wasanze ariko wakuriye ngaha nyene Bujumbura ego nakuriye nyene Bujumbura navukiye hanyene urana ko saziye hanyene nuko rero mpitamo vuba ati kantera intambwe ko numva iyo abane ko baraja baronkera y'ibintu umwaka wimvira kugendaho wari umwaka wa ryari wari warahejeje ishure cyangwa ishure wabaye buri hebe uragenda uko bo ishuri narishikirije hagati
bati reko ndabikikize hagati reka nteri ntambwe hari mu mwaka wa 2018 yo niyumva ico kintu ndavuga ati nivyo genda ukunye ko namaze kuvyumvira kandi abishire rero mu ngiro. Ese wacikije ishure kubera wagomba kuja muri Saudi cyangwa waricikirije kubera iyindi mpamvu? Bo hari ibihe bitandukanye bituma ko umuntu yoheba ishure. Hari impamvu nyinshi cyane no kuratumviriza bavuga ati kabisa ati je hari impamvu runaka nyine umuntu aheba ishure kubura minerivare ari ngombwa ko roheba ishure kubura biriya cyangwa n'abandi ko baratwumviriza ni impamvu nyinshi cyane ariko rero je nisunze kuvuga ati mpaguruke ngende. Rero muri mwaka wa 2018 ndiyumvira nabwo ati ndabishira mu ngiro kugira ngo ngende tutiyanya ariko ngorongora kimwe n'ibise mu fuko nari ngaragara ku nyene mu gihe abandi bavuga ngo barajabuka ufise amafaranga ahagije ariko hamwe no gusenga tuvuga no gusenga Imana yishurira ku gihe cyacu mu gihe Imana yambwiye turagenda nta kibuza navuze ati urakoze cyane icyo sigaje mugabo nogenda harabo umuntu abaye amafaranga yacu njabuka ewa ko nabwiye umwene wacu abanga mu kinama ati je nshaka kugenda tubigenze gute ngo bofre warabikora tigenda genda bwiganire wati Imana ngo yahashashe naragenda mubwira arandaba aratwenga nabwo atereka kuntwenga ko je ndababaye mbwira amajewe ndayoko nogenda nataka franga nataka pesa birakwambia ni hatari rero buriya candagira mbwa ati basi turavugana ati sawa natumvuga Mana noneho nanize kwimfashanya uraba kandi mbwa mugabo jambo gimara ravuga ati wizigiye umwana w'umuntu navumwe ni nako kare bati nsenge nabo naho bikwiriye uzoncira inzira nagenda icara nyuma y'imisi 2 telefone ngo tuvugane ndagenda ubwo nyene aba amafaranga uko ku bintu biragenda neza yego hamacamenya guhaguruka ariko nyuma yaho tumenye ko uyu muntu y'Imana yiguriye umugisha yugurura no muryango ubigeragezo. Ego umaze guhaguruka uvuye ngaha mu Burundi uri indege ngaha mu Burundi uragenda ese iyo mugiye kuva ngaha mu Burundi muba mugiye mufise ahantu muza gushikira cyangwa mugenda nyene muvuga buti turashika hari hama turondere uburyo dushobora kuva ngaha byaragoranye cyane ko byari bibe bitoroshe umuntu ugenda ukaca kindi kibuga tari kiwanyu biba bitoroshe naragiye shika muri Uganda ndagumaho mbese ndanafungwa narafunze ukwezi kose bagufunze baguhori ayo makuru niyo nshaka kumereza nubwo mbona umenguri ko yacisha ku ruhande Ruvera reka nawe ni hatari ugiye umuntu kugira ngo ushike ku kintu ni ibintu byinshi ucako ugira ushike kintu nyine ushaka ni kwitanga muri bya n'uburondera rero dufashwe bo bavuga bati mugiye hehe nukuvuga babafashe murutse ku kibuga cy'indege oya ntabwo kibuga cy'indege twafashe imodoka turagenda ushikana mu Buganda batutegera ko tucinjira muri Kenya habaje dufata inuze indege cyo tugenda ariko ntivyakunze ubwo bidakunze kwezi kumwe ndafungwa nukuvuga ngaho muri Uganda mwari mufise umuntu aza kubakira hama akabara bitaho mu kurindira yuko mushobora kugenda kuri indege ego yarahari nukuri twafashwe neza ariko uramusira umunezero ejo n'amarira ko jambo ry'Imana bitubwira mbwa twaravyakire ko bimeze ko twara abakobwa twaravyihangane mwari bangane twarabakumiga 6 dusenga ariko bati naho twaje ino twaje kurondera ubuzima hamwe no gusenga mwe turisonzesha ariko kandago twende kino kimwe twamaze ibiti 3 tutaye mwisonzesheje muri mugasho none ubundi wa mugasho ko numvise ngo muri ivyo bihugu vy'amahanga iyo umuntu agiye mugasho ntange babahereza zo gufungura kubwa amahirwe niyo mugize amahirwe mugafungura ngo mufungura rimwe ku munsi nivyo ni navyo nta no gukeka kuko iyo uri mu gihugu cingenzi wumva babaye ingenzi nuri umunyagihugu ngaho hantu bagufata ko bishakiye ariko hamwe n'Imana ko dutera intambwe tubikesha Imana tuvuga ati rero ko twafashwe turabakobwa twireguza ikisi atanze umuntu duserukira duherayo ariko kubwa mavi ubwo guca bugufi imbere y'Imana wati Imana imisi 3 tutajya je barandaha bati beti none bakutonda ngati je naramenyera amasengesho nkuko mwe mutamenye ni mwihangane ariko nanje ndaza kunanigwa mu gihe runaka ariko amwe no gusenga uwo munsi Imana turungukiye umuntu turajya tujya neza ko twajya rimwe twajya rimwe ko twenda gusoka kujya guteka kayatuza Imana tugira neza indwi zibi turasohoka nyuma tujya muri ambassade twakigwa neza baradukunda mbere kudukunda aho Imana irigaragaza n'umwijima ntabwo haguma kuko umucyo ushitse umuzimu cyuhava hako cyuboneshereza bose
abantu benshi barakunda kuvuga yuko mu bihugu by'abarabu mubaho ubuzima bubi, abapatro banyu bakabasambanya, abahungu b'abapatro banyu cyangwa abahungu aho muba mukorera bakabasambanya, bakavuga yuko bashobora kubiriza inzara ntimufungure cyangwa rimwe na rimwe mukanava naho muba mwakoze batabahembye. Ese wowe umaze gushika muri Saudiya, ubuzima wabayemo bwari bumeze gute? Aho washikiye bakwakiriye gute? Mbese byari bimeze gute? Wasanze bimeze gute? Bisa gute ufatiye ku byo bavuga hano iwacu? Inkuru ni ndende, ariko hamwe n'ivyo nakubwiye, hamwe n'ivyo turasenga. Ndabizi ko wasenze, ntitwaje kuvuga amasengesho ngaha rero, hano twaje kuvuga naje utwiganirire ubuzima uko bwari bumeze. Twasenze amasengesho twayahejeje, utwiganirire ubuzima uko bwari bumeze. Yego, ndakubwiye ngo ngira nsenge, ahubwo nkubwiye ni byose n'amasengesho. Kuko inyo ndakubwiye ku muntu mudasangiye urukoba, nta ngorane zitohaba. Ariko wowe uzi ko ugiye kurondera akazi, ugiye gukorera umuntu runaka, saba ko witonda, ukishana bugufi, kujya kwibona cyangwa kwiyemera cyangwa kwiyambika neza, ukibazo kabihagarika. Nimba utebeye gusuzugurwa iyo ugiye mu mahanga, kabisa ntugufate ngo umwanya kurondera iyo ujya, ko hari awe mega gusuzugurwa no gukigwa mate mu maso, ubwo ndayihanagura nimba ibindi ndabimire hama urugamba rubandanye. Uko niko bimeze, nshitseyo byaranyoroheye naho bitari cyane, nakubwamwe no gusenga. Narafata igifungo, narasenga bati Imana nimba ndi ngaha, hamo numva ngo umuntu ngo yagiye ahandi cyangwa ngo yagiye muri ofisi, muri ambassade, ukujuragirika yaje ntavyo nkeneye. Nimba ari ahanyene mpereza ahanyene amasohoke subiri Burundi. Nego ntibyari byoroshye nyene. Umva ninjya zaho ni hatari, hagiye babiguha, kiba bikwima. Ego. Nukuvuga abantu benshi wewe ahantu wakoze mu ahantu hamwe kuvugenda urinda uvayo. Abantu benshi barakunda kuvuga bati rero iyo mugiye murahura n'abapatro ngo abantu bo mu bihugu by'abarabu benshi baba papa usanga nabasambanya, ivyo bari byo? Mbose no bishingirine ko ntavyo nabonye. Yavyarambaye ko no bishingirine, ariko ntavyo bishingirine ijana kwijana. Nimba uko wari ubibona kuri TV online, niko nanje nabyakira kanabibona wati none maratubwire gute utaje kwiga ubuzima. Ariko kimwe tumenye ko byose tubitegwa n'ababosi, ko uyu mubosi yavuze ati wewe ewana mpaka umpaye ibyo nshaka, icyo yakiragira uko Imana igahagukura. Rero uvuze ngo bijemo usanga wimbika inogo, uko umufaso niwe nazo kubona muri ivyo bintu hamangwa kwihorera. Ariko nanone iyo wankiye boss wawe yuko mukora ivyo bintu, nibaza yuko nawe ashobora kukugira ko ingaruka mbi, akagutiranya ko ngumugore cyangwa bakaguhana cyangwa bakagukubita, suko bimera? Ego cyane nuko bimera, ariko twicare tuzi yuko uyu muntu umuhaye umwanya, iyo na setani umuhaye umwanya arakwiganzira kandi bikwiriye. Kimwe hari abashaka gutwenga n'ababosi bawe tari ngombwa, kugira ubugenzi bwo hafi bitari ngombwa mu gihe waje mu kazi. Kimwe gusa cyo nababwira bamenye ko bagiye mu buzi batagiye muri izo bindi. Twebwe icyatujanye amadukore hamadutahe iwacu. Uri umukobwa waragiye wamaze imyaka ingahe? Namaze imyaka 2 n'usu, kandi muri imyaka 2 n'usu sinabura amageragezwa, sinabura ibimpanda, ariko hamwe kujya bimpanda watimana ndi hana kugiseza. Ibintu bitatu bikuru cyane byo babyarakubabaje bo barahuye navyo muri Saudiya gusumba ibindi byo bari nk'ibi? Cyandushije byakubabaje cyane? Byambabaje, urazi ubanye n'umuntu neza, murafana neza, mugatwenga, mukanasezerana, ariko icyo twamenya nuko we jeno bandabakunda, ariko bo ubwo rukundo ntibarukwereke, kafuta nk'abavyeyi ko bakakuyumvira ukundi kuntu, nicyo kishe ababosi bahariya. Ego kandi icyo cyoba mu bintu bikubabaza cyane iyo umuntu umufashe nk'umuvyeyi hama akagufata nk'inyambukira, siniko ko babivuga, agufata nyine nk'umuntu udafise agaciro, umuntu agufata nyine gutandukanye, sinzi nyine no bivuga. Ibyo byarambabaza cyane mu gihe umufashe nk'umuvyeyi hama bakatagufata ukundi kuntu, ariko naratahura. Yego, iyo umuntu atakuvyaye nyine agwa agaciro ko nyine mukwiranye. Ariko nagusabye ibintu bitatu. Musabye ibintu bitatu cyo cyarambabaje. Icyambere nuko urande ko muri bino bihe bari mu gihe cy'imbeho, barabiza ko adukurikirana bari gihe cy'imbeho cyane. Naranga ko umuntu mbana ngaha ngo ngenda handi mu gihe cy'imbeho, ukazagara mpira ufise yarugiye mu mbeho utange kwimvira ibintu byinshi. None ntibabagurira impuzu zo kwambara byose warimenye? Mbo kampuni ivuga ko bose byose bimenya.
ariko iyo umaze kumushikira mu rugo agufata nko wishakiye cyakindi nakubwira ko bataduha agaciro ngo turi abantu nk'abo tuva amaraso amwe. Ego icyo ni cyambere. Icya kabiri nuko ubutunzi bwabo kimbabuza cyane ubutunzi bwabo ntabwo bakoresha ko babufise. N'abantu badashaka gusohora babona ko bagwaye umushahara bamuhejeje bo ntacyo ntibikura nkuko bisanzwe ko bafata umukozi ino tubafata neza hari n'abasaba abakozi no bafata neza n'ari bamwe nyene bitaba bimeze neza ariko ino ni sawa. Ego kigira gatatu nuko i Burundi turabambere badusumbye amafaranga ariko nizera hamwe n'Imana izodubwa butunzi natwe tubugire ngaho iwacu mu gisagara cyo Bujumbura hamwe ubuzima bubandanye. Murakoze. Okay, kano kanya Betty umutoyi wawe cyangwa umukobwa wa mugenzi wawe aramujaza akakubwira ati Betty ndashaka kuja muri Saudi kurondera ubuzima wamwemerera umuhanure aje kunsaba kumuhanura bahageye wobwira umuntu uti ntujeyo akabana ati ko kube waroma kena mono byango gendayo. Impamvu yatuma utamubwira ngo aje rero niyo nshaka kumenya. Impamvu ya mbere nuko dukora akazi tukaruha barakora ukamenga ni esclave iri kurakora ntibamenye ko ari umuntu nawe mu biro ushaka kumuhinduka mu mwanya mutoya uko amagara n'amazi yasesetse ndamunaza kuyayora. Ego cyane hari akazi kenshi karaba rero itaje igeze nka gatatu wowe ikore yose nturaje ahandi hantu uvuga ati no musi ndahibagiye bomara kandi asinze utahakoze akubwira ati ngwino wasubiremo cyangwa wahakoze akubwira ati ngwino wasubiremo ni challenge z'akazi no uvuga ariko akazi ari kenshi cyane ni kenshi bamenye tukusaka ari kenshi niyo mutse usanga rero akiharura umushahara donc na majani 9 ni make usanga agiye mu ibarabara ajya mu bindi bintu ntarandiriye hari ikintu ngira mvuge hari umuntu nigeze guhanura ambwira ati Betty je ngira nje mu ibarabara. Aho mwibarabara vuga ni hehere aho mwibarabara bahita mwibarabara ko n'umuntu aba yisohora agasiga ibyangombwa aho yarari agataba bosi baba akagenda kubwimvo runaka izo mvona zo nkeneye kumenya nimba arakazi kabari kenshi nimba ari umushahara muke nimba ari kubera bosi we yamusabye ikintu runaka ntakimu agacatinya akayisohokera ariko rero umuntu uyaje kunsaba ndamubwira ati vyitondere toya Betty je narushe bati usigaje umwaka umwe urushijwe niki oya ndarushe manya kumwereka rero ugiye mu ibarabara ugenduka ugiye mu ibarabara ugira gasuka ugashaka kwemera neza benshi bajyanze kugira ngo bamererwe neza nukuri uri muri kontra ntabwo mererwa neza ruwa ndabereyo. Ego cyane kuko byose nakubwiye byose ubwiza ubushaka urabwiyambura kamera nk'umushaka nko Bibiliya itubwira urumva nabati wewe ibyitondere ugiye hari uzora kuba n'izindi ngorane ko nabari ntiborohewe no musinogwende ngo mu ibarabara ushitse ngo candaguta. Imagine rero utaye 5,000 by'amareyare ugiye mu ibarabara bibaye ibintu kugira ngo uyagaruze amafaranga bica kure ayo mafaranga afata amafaranga ute mu ibarabara rero mu Burundi abana bazoyifashisha cyangwa umuryango wasize bazogushimira ibindi nawe wihangana oya Betty ararengwa yamuke yagiye mu ibarabara inyuma y'indwiza ibintu mvaho mu ibarabara ko barabatuza babirukana kuko mu ibarabara nimba baje kubona ama video ma rezo sosio urabibona nta bintu byiza bibayo ni mbanya duhora tubonamo abarungikiye bariko barabakubita bari babagiriye nabi bamwe babakubita bambaye ubusa ni barya babara bo mu ibarabara no muri kontra arakubitwa nego abona kubwiye gusa no kwihangana no kugira umutima amenyo kugira ngo ushikire kibyo bashaka we barigeze kuguhonda ntabwo nta numwige kungigwara na rumwe ariko amajambo ava mu kanwa k'umuntu abaremereye cyane aho ujya kumbwira amajambo akaze wafu mu nkubita ntwati wankubise kayo nihanagura amamore ariko ibijambo biva mu kanwa k'umuntu biba byoroshye biza ngaha iyo bimaze kwicara ngaha usanga umuntu yaronze nta mubere ko araronka yiyumvira iby'iwabo ibujumbura agatako challenge z'akazi katemva mu mutwe ntibiko bigenda neza. Nukuvuga kano kanya ndamusenga ngombye kuja nko muri ivyo bihugu muri Saudiya cyangwa muri Arabi ijambo wombwira ati ndaguhanuye mwana wa mama ntuze wigura jayo ryabe kuryame kare Kebike nguryame kare naryo ni girindi jambo ariko kuteri ntambuka ja ba wimvire kujayo numutahe imaze kurongo mutambuka ati jengira ndawuteyo icyambere no mubwirane wibange kuja mu ibarabara nimba baza gucira amate mu maso uyemere bagukubita ufite droit yo kuguhamagara kuri company ya office ya hariya
hama ugashikayo bakaguhindurira mushaka guhindura hama kakabandanya ariko no mwibarabara ego ese ugerageje kubiraba nubwo uvuga uko udufaranga umuntu iyo baronka ntushobora gusanga ari amafaranga meza cyane ku buryo nubwo mukora cyane ushobora gutaha mu Burundi ukavuga ati reka aya mafaranga ndayavyaza umusaruro iyo yagize iyo ushaka kugenda ugiye hariya ego nivyo hariya akazi kenshi ariko amafaranga muronka umuntu ntashobora ko yavyaza umusaruro hano hano ukavuga ati nubwo narushe naragize ikintu nkurayo naje kizongire umumaro kujayo n'umugisha hagiye no kujayo hakura umuvumo ibyo tuvyemeranye ko ari umuntu agenda ntiyagira ikintu akurayo akaza amaboko agaragara biba vyagenze gute sinakwe ngo biba vyagenze gute ariko biravana kuko hari umuntu agenda ugasanga mu mezi 2 arananiwe amezi 3 arananiwe mu mwaka arananiwe ndembe ndagutwenza mu ndwi 2 arananiwe ndarira ndataka mu ndwi 2 hewe ndambara urwaga ariko ndyamye mvyurimbwiye uribuka muhira ngene wasize uribuka abo wasize rero ujya gukora iki ubwo nyine nkacyambyuka nkasenga Imana nyongera inkomezi ayi wanje ndananiwe umva nabara kumega ndi mu kuzimu ndantu hadasanzwe hatigera habaho sinabonye hanze nagiye kubona hanze menga amazi amezi 6 ubu kuvuga ngo ivyo bihe byose mubara muri mu nzu none heje akazi ujya heje akazi kora isuku uheze uteke bajye ukora akazi yamuje kuryama nakazi ari kenshi Betty dusozera n'ikiganiro cacu ufatiye ku buzima warabaye muri Saudiya abantu warabanye nabo Saudiya kano kanya wowe nka Betty woyivuga gute bino bihugu by'abarabu kano kanya wowe bivuga gute icyo ro bivuga ko kimwe gusa niko batumvura ururimi rwacu yaba bagumva no batekereye uko iyo umuntu aje wawe no ndikomvuga Saudiya wowe uri umurundi hano wicaye mu